Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor setong kaula ajunan mangken panikan niat ngaji mumpun lah niat ngaji kula ajunan cerajo napa opan dari ajunan ipon Allah benih entar kanton nika entar matawa kodung entar matawa bedaan beda guluwing entar matawa kalampina kalampi kupu-kupu entar matawa kalampina pola nanti kalampi potongan ikan doyung entar dak kak dinto pola ketemu ban mahligai cinta ya subhanallah. Tapi saya nomor setong entar dak kanton dak lain terus nyari ilmu ba abah subhanallah. Apa artinya sebuah bejana emas sementara isinya barang sirus tak virus? Apa artinya kula ajunan pandekaratin sementara saya dalam pandeka coba subhanallah. Apa artinya kula ajunan pandeka genteng sementara saya dalam esena barang dusta virus? Sallu ala Nabi Muhammad. Itu orang saya dalam arroh pandeka ya lain nah arroh saya dalam kula ajunan kekempai dari dua kerangka ruh ban jasad ban ruh ban rohani jasadan wa ruhan mun jasad panika deurna gelak ki molah macam-macam cuko macam-macam buah-buahan macam-macam minuman nika deurna kanggo meteger si luar tapi mun si dalam deurna lain tidak lain zikir arga pun tanah abah nilai yang muka ajunan ipon Allah bada tahadan zikir mun bada zikir nang idil mate mulja yolati kula ajunan sareng ajunan ipon Allah mun pon le yolati sareng ajunan ipon Allah sekut dak kudung tatandung kalaban kejembaran kula ajunan tapi mun nek kantor ban lupa kosong subhanallah. Allah berpaling bila berpaling oh di banding kata jemper mak sallu ala Nabi Muhammad siapapun orangnya mari areng sareng kula ajunan saja gara-gara saya dalam pandeka tak melak kadang kula ajunan pandeka masya Allah kecempeng tocorok tak ngormat bengok tocorok ngormat nika akhlak. Sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Areng sareng ki mau sholawat ki mau sholawat jangan tak usah gendengin bola mau digendengin deki bisa-bisa palpel pol amar ke tak pada suara bersigala sekejap pun mun guda nika tada amal pangebek tena foto dak ke orang sepo selangkong utama dari asalawat dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tada amal kebagusan nak foto ke orang sepo dari salawat karena jawabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam analika kaula ajunan panika salawat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Aneka pas malaikat nyantek seret cantek ben malaikat pas nyatoraki dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ummat ajunan asalawat orang sepona nyaman Ahmad reng sepona Ahmad nyaman Abdurrahman reng sepona Abdurrahman nyaman Abdurrahim reng sepona Abdurrahim nyaman Abdul Majid sebut kapi pas etoles nyon sapa lagi etoles nang ibu se sangat pote saya tak gampang loso sampai dina kiamat tak gampang loso sampai dina kiamat lo karena bengesepoh kula ajunan ipa kenal kau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lebat salawat da putra-putra kula ajunan panika tumpar nang ikopur bunga nang ikopur seneng nang ikopur. Sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi kaya ngai panika montoro mencember orang sepuh salawat da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad karena pas salawat ikan dek ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pas nyatoraki kak dinto salawat Muhammad abana nyaman Ahmad kak dinto orang sepona kaina anyama Abdurrahim kain aban Abdurrahim anyama Abdurrahman terus apa nih mak sampai tongtoran mak sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad
Sallu ala Nabi Muhammad. Yang seorang salawat. Ya Rasulullah, ya Habibi wa ya Tabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenjerna tero iris kiyakinah dak ka besepoh bengesepoh kau dak ajunan sedaja ring sepoh laki ring sepoh bini sepitong toron. Ring sepoh laki ring sepoh bini di keluarga kula ajunan sepitong toron. Sedaja keluarga besar Kak Dinto bengesepona Kiai Khairuddin. Dirjat ring sepoh laki ring sepoh bini sepitong toron, ring sepoh laki ring sepoh bini di keluarga ni sepitong toron. Pas Syekh Andi pakarangan Kak Dinto sepitong toron. Barakan taro iris kiyakinah dak potra-potreh kaula ajunan sedaja mantermo ke ilmunah seekole sarang potra-potreh kaula ajunan sedaja si asokola saya ngaji si ajar Kak Dinto lembaga Nurus Samsiah dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi ilmu saya tak kun mololo ahia senang yakal tapi toron ke dalam ateh teti setong keyakinan semantap bila teti setong keyakinan semantap pas bisa abua amal pangaput teh dak keajunan epon Allah subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tanya banyak acara mas saya stone ketiga nyampon. Yang pertama pengasuh ampon sekedar abri wejangan. Yang nomor dua ampon wejangan mompon lenggu ke ki ongku gelak gi mon paneka tak cukup senyatana. Mari salawat ke si pulpah Paleman pada bayi. Paleman lagi. Nah, dah kena gendeng gi kok jan embuk nak. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bareng-bareng. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Putra Kak Dinto tetepan Allah orang sapa wajibah iso kutu ibu lang kalaban agama makna salamat odi patena. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sebab korang dupangistona dalam ate banyak ngona dak guru semulang ilmuna korang hormat sareng ta'zim. Sallallahu wa sallama. Berdoa aja mesti kenyang nanti. Ya Rasulullah. Wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Saya ngajak sampai pekak tresna atena dak guru semulang alif abana sanajan jauh ampun itina pasajan kuat
sampungan atena sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina istighfarah beryasinna jak sampai lupa saban arena hadiah dak kakuruna karena kak dinto jalan muljana sallallahu ya Rasulullah ya Habibi ya Habibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina kalau pae silaturahimah sanajan sakalian dosa taona cek pas macepeng dak pasantren sanajan kiaina ampun ngadep pangirana wallahu ya Rasulullah ya Habibi wa ya Tabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina terus ki ambuah kadok sing ngawer sakalen hari ya mon iya kisi kuli kala kadillah ya Allah Allahumma ya salam sakalen subhanallah Allahumma ya salam ya datina sekak din bareng-bareng Allah sekejap bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti wassalatu wassalamu ala sayyidir ruh sayyidil wujud aslil ijad manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidil habibil mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma anzilil faidha ala latifati qulubina kama anzaltahu ala latifati sayyidina Adam alaihi salam min nuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati jami'a masyayikhina al-kiram sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani As-Sayyidi Ahmad bin Ali Ar-Rifa'il Kabir Sayyid Abdullah Al-Haddad Imam Al-Ghazali Imam Ash-Shadili Imam Abu Yazid Al-Bustami Sufyan Ats-Tsauri Siti Rabi'atul Adawiyah Ibrahim bin Adham Ibrahim Al-Dili Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in amma ba'd hadratal kurama'i wal afadil para alim para ulama para kiai para masyayikh wabil khusus al-muassis Yayasan Nurus Syamsiah ajunan semulja sebutan kaula sangat amulja aki Kiai Khairuddin beserta sedaja majelis keluarga hafizahullah sa'idahumullah wa ra'ahumullah wa atala umrana wa umrahum fi ta'atillah Allahumma mati'na wa mati'hum mata'an hasana amin ya rabbal alamin. Sebutan kaula hormati pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI dan Ramil sedayana subhanallah mentermu keajunan Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yakinna kesalaman dan fiddaraini fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Sebutan kalau hormati Bapak Kepala Desa Tampung beserta sedaja staf epon mentermu keajunan Allah rezeki kekuatan zahir batin sehingga bisa laksanakan beban kewajiban epon sesuai kalaban harapan agama. Para asatidzah, para wali-wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu rahimana wa rahimakumullah.
nyatore kaula ajunan yang malemangkeun pajak raja na syukur abad dak keajunan epon Allah karena kaula ajunan tambah sekian banyak hamba-hamba saya pilih sareng ajunan epon Allah ampun ngauleh hidayah langsung dari ajunan epon Allah malam semangkin kaula ajunan la ampun bisa apol kompol ikadoh saya tidak lain maksud tujuan niat areng sareng ngaji mancermu ke kaula ajunan sedaja ngauleh saya ilmu sebanyak saya nafik ban seberkah amin ya rabbal alamin. Jamiah pengajian rahimana wa rahimakumullah malam semangkin kantoh malam tasyakuran malam semangkin kantoh malam salamatan malam semangkin kadito malam rebean ingke gento nyokore arbai nyalameti ilmu na potra-potra kaula ajunan sedaja si sekolah si ngaji si ajar ikak dito lembaga dari awal tahun sampai akhir tahun manturmu ke ilmu na potra-potra kaula ajunan sedaja kak dito tak melulu ahias nang iakal tapi toron ke dalam ateh pas abu keyakinan semantep bisa abu amal-amal pangapuk teh dak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kita na orang Madura ban orang Jawa panekan lakar pacet lelayan orang Madura amat sangat identik kalaban salamatan berbe selamat ikina puputan mari panen padi kiaina benyaina inyo na kipura tegak kuncau cantolok gentang selamatan kayak itu nyai iki nabutan mari molong jagung ngalak jagungah pola nyai ka into nyang ngarah selamatin iki nabutan koning jagungah biasa nengare aki pola kiai sareng nyai can si gelek nong na jagung iki nabutan agak bayi Roma lu keluh jak dulu tempatnya Roma iki selamat nah iki nabutan meneh sepeda motor male motor lu kalau jak dulu jalan kalau salamatin kalau rebai selamat kalau ini kena butan kalau serang sampean pupuk oleh Pak Bulan selamatin apa butan selamatin oleh petong bulan selamat peteng kan si gelak selamatin bila lahir dalam keadaan selamat kalau serang sampean selamatan abar selamat aja ngoncang kiaina aja ngoncang masyarakat dan segala membada acara walimatul akikah yang kita buntan lemangkan panikah nyalamatin ilmu na potra-potra kaulah sedaja saya ajar saya sekolah saya ngaji dari awal tahun sampai akhir tahun lu artinya selamatkan panikah mak benih kuning ika dinto makin nang Arab dulu pernah ngaji ke Sayyid Muhammad dari awal tahun sampai akhir tahun dan nang irubat nang irosefah bila akhir tahun panika Sayyid Muhammad mengumpul para al-alim al-allama al-syekh macam-macam syekh puruna santrena ibu kumpul sedojo panika pas erboy pas salamatan ala olana Syekh Bukhari subhanallah itu aki pas ilmona saya bulan ngaki Sayyid Muhammad dak potra-potre dak kah santri-santrena dadi ilmu saya manfaat amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Anak pemai salamatin iki makle dadi orang saya salah saya selamat makle potra-potre kulo ajunan dadi anak saya soleh ban saya soli mun laki soleh mun bini solihah tero tak tero iki tero tak tero iki subhanallah Allahumma ya salama bade cerita mak koreki bade cerita burle bunuh tungging panika mon nek bini biasana mon nek bini panika tedung kareban kula biasana pas itu ngingin sentong bekto Nabi Musa kalimullah tengah malam pada doa ada keajunan ikhwan Allah ya Allah paserah ku laku sebekal ketikan jana kaulan tentang iswar kena ajunan ya Allah abdi nu tero oning sebekal ngancain kaul tentang iswar kena ajunan kaitu paserah ya Allah lepas Allah subhanahu wa ta'ala dabu ban mun tero tawa ke orang laki sebekal ngancain ban tentang iswarga wak badan nang Jawa Timur Kabupaten Pamekasan Desa Kampung Kampung napa kantor negara iyalah pokoknya negara dia subhanallah Nabi Musa kapuruh si kulakwa kapan laku cerene pak keluar dari kantong paika kapain pas mangkat entar ke Jawa Timur sontak
Odo pak ke provinsi ika disa pangatanya kira-kira kan mah kabupaten Pamekasan abu usaha le kaca sih usah do pak sampai kak di mah kira-kira mau kasih terus sampean ka amur lojo do pak kak dito kak dito apa ki kota apa gitu Pamekasan kak dito kak mah di sekampung kemur aja subhanallah kak mah kampung ter ya tak tahu lah negara lah subhanallah Allahumma ya salam saribun Nabi Musa naik dulu subhanallah Allahumma ya salam isari-sari sareng Nabi Musa ternyata pas mangki Roma yang amat sangat sederhana punten Roma benih mewah megah benih raja dengan gunung Semeru rumah amat sangat sederhana keng cuma terak ke di lawar ke di luar karena isinya mereka idolum orang bagus. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini aku boleh ke seedalem. Pak paratinin kula ajunan saja keng mon seedalem lajuk. Burung seratina bintu. Betiratina kula ajunan can bersene kak dinto. Car murnangan nang kak dinto. Can cahaya sebenarnya itu ada kula ajunan saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah Allahumma ya salam. Assalamualaikum kan Nabi Muhammad. Pas kamu keluar lah bengeng waalaikumsalam ya Nabi Musa kalimallah faliyatafaddal Idris ke Arab mak naam dipanggian mak anta turidu anta syarabul mak naam ana uridu an asyrabul mak al-qahwah mafi aing kak dito Nabi Musa kopi ada bade baba bukan kami tak gula subhanallah Allahumma ya salam sallu ala Nabi Muhammad tor-tatoran atator sampai alerek Nabi Musa ari ya orang rakyat sebekat jadi kanjan engkok dan yang iswarga mak pas lajuan di pangkat sikit tengki naria apa kelebih nakana ria apa ria kamu jana pinter ria mak pas sampai jadi kanjan engkok dan yang iswarga sederajat ban pangkat para nabi Allahumma ya salam kan Nabi Musa alerek bila ampun beduk lebat 5 menit mak se pintu pada kepas kerja subhanallah tak langkong Nabi Musa ajunan atina gelun Nabi Musa ajunan long kuning antu pacek saya pun apa bedena lampon teer kula di andi kalakuan saya tak kening punten itina kak dito Nabi Musa kita ada apa bang tak apa pintu pada kepas masuk ke Roma ternyata warga di rumah mak arebing bebih serebing lempo ale to kini recek bro aduh subhanallah ale rek Nabi Musa bebih mari sopan ke si bebih mak pai sabuk dan ngelencak nang tenda nama si sekitar lencak nek aing mono kuntong tembok kena ben sampuna sabuna mak kena ben anduk ke apa yang terjadi paisa bebi neng tas lencat pasti pandi mak halus olaun takut terserna takut corok takut sakit kolen itu roh cek istona kana apa nikah pinter cek istona cek sayang cek ngurmat apa nikah isamburi pemerintah mari sampai nikah mak pas isampu mari isampu panika pas isabun mari isabun mak subhanallah illa mak cek istona mak erebing olaun sampai nikah mak olaun betah tah dalam semenit 2 menit oleh 12 menit keluar boleh dari dalam rumah ngibababi boleh mak akorosan dan sikenda pandiin boleh akati sikenda ke alo setakala ke alo sah lagi na sambian madi sambian ke ibu Nabi sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad kotor lekas Nabi Musa ampun keliak dan nang ida dana betina kok tercorok noon Allah Ta'ala malam metero kancah pas era kancah kulis si pekal tetikan jana kulis dari suarga dajunan kuteh mak kulis pas ipat ketemu ben orang laki pas kun cek perhatian cek ngurmat cek tali maka bebi subhanallah Allahumma ya salam ampun keliak aku nih nang ida dana Nabi Musa
Lah toju ampun ki mari kini kah. Cerah. Sampean cepet are mandiin babi gitu dah. Maki alo sampean mandiin babi. Mak tak kalah ka mandiin bini neki buru dadi. Kan kula pas kiri ki bang songai. Pas kulundur lagi nang songai. Kan lepas mare. Wah, mak ilap bareng sampean. Bi lebih sampean aja kun bangsa babi kan jadi ya. Ngosok Nabi Musa. Apa yang terjadi mak? Kamu nunduk anak kak dito pinter. Nunduk siapa nih kah? Pas temu nggugat. Nangis tuh. Tak tuli ngak. Nangis. Nangis pinter dia. Malang kok kasar gelu. Nangis tuh. Subhanallah. Nyon sapora cerah. Kulo benih niat nyenggung. Saking kulo teroon yang sampean babi pun apa gak bisa. Mas sampean pasti estone sampean. Pak tuli ngening aja jawab. Sesai pun kotone gak setak kebuak. Aja pas mak. Perengaki nih mak. Aja pas mak. Nabi Musa. Babisi pertama kak disa. Apa kaulah Nabi Musa? Babisi nomor 2 kak itu Nabi Musa. Mau kaulah Nabi Musa. Hari yang kok benih yang nangis yang ketel kok karena betok. Si pertama kak siapa kaulah Nabi Musa. Si nomor 2 kak disamu kaulah Nabi Musa. Tak bocor kaulah Nabi Musa. Tak pecah kula Nabi Musa, tak untung kula Nabi Musa, anak Nabi Musa, apan benemu bah tadi babi. Asal pak benemu kau tuti sampean keturunan babi. Kan Nabi Musa, punten Nabi Musa, apa kau le benemu kau le asal manusia Nabi Musa, yang apa kau le panika benemu kau le meler soleh. Ketiga laki aku selingkuh pak kau dah. Engki juga mungkin emak ala kau maksiat meloloh tenggelam nang ilmu kemaksiatan. Dak karena orang laki cilir ke tetap ke Nabi Musa. Sekedar tu kali pak kau lepas ni kemeler sampai ke tolong kali pahilak nakbat Allah. Cetong keluarga. Rek laki beribu ini si benar ni rumah dia. Mulai saya dia bawa dia. Cekang kali kau. Putih babi ban. Pasti tiba babi. Ampun 40 tahun kesamangkin Nabi Musa. Kulit malam tak kita tedung Nabi Musa. Aduh ada keajunan epon Allah. Mancermu ke laki ibadah atau petepang apa orang Allah. Teng siang gula lampon 40 tahun Nabi Musa. Kula puasa maranapa kula pelka. Maranapa kula lapar kula. Anaraka laki pak benbu. Esona tidak keajunan epon Allah. Mancermu ke kiinga uliyah sebab istighfar. Nak foto no kak dinto pasti saya nyoba nasib orang sepo. Jamiah pengajian rahimakumullah. Potra-potra kau udah saya sekolah, saya pengaji, saya pengajar. Nenek kak dinto tempat pasti anak sesone, ban sesolia. Wallahi tempat aku kau udah ajunan panika. Sabuk dengan tempat sepengetik tinggi nama. Istighfari waladika sebab istighfarah. Potra-potra kau udah ajunan. Montro tinggi ya. Tempat apa mu kau dah ajunan serampon ngadep dah keajunan epon Allah pasekut yo nasi pengeborana apa benembu ni kekunana saya nyarap saya kata roh paulah kapoto-poto kulah dak lain dua anak foto fatihana foto yasina foto istighfar foto. Astaghfirullahal azim li wal walidayya. Astaghfirullahal azim li wali 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 walidayya. Ya Allah sabaraki ya Allah tu sebentan kaulah ben orang sepo dua betul kaulah ya Allah. Mantarmu keajunan belasah sayangah esto ada kau orang sepo kau le ya Allah akasia sayangah estona cinta na orang sepo dak kau le saat kau lagi kana ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ya salam. 40 tahun katong kasamangken kaulah maranapa ta pakaasarin teng malam. Maranapa arkena aing teng siang kaulah apuasa Nabi Musa. Adu ada keajunan Allah mentar muka Pak Ban embu sapora nyoba dak ke asal mula sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Nang sakejak toron malaikat Jibril, Musa diri ya orang laki si bekal ketikan jana beunang nang iswarkeun Allah Subhanahu wa taala. Karena orang laki kana diri pinter diri tak au bawa pangestoh dak ke orang sepona sanajan rek sepona Allah tak bentuk manusia la arobah bebih tak oba tetap estoh tetap sayang tetap estoh tetap lebur tetap nyita tetap ngaki tetap ngurmat dak ke orang sepona aceng raceng dinin Musa abi ke 40 tahun dia badai kadito kira-kira belas asih sayang tresenal kulusan sambian ke orang sepo bados ya ketika ditanatin orang sepo sakit wah itu belas arif ansetruk pangkelimpang aneh tasrencak posang intar kaki aina car kau Khairuddin ini kedua remah pak kaulah pambaca akibur karena malaikat mate. Sallu ala Nabi Muhammad. Mama semak kareng to nawa karena tolo oleh tekel si Jul Daimor secoklakan ketong ibu ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami demi ongku-ongku pantas kiai na banyai na ustad-ustadana semolan potra-potra kula ajunan sedaja sahorop ari horop apa cong taoning nyai ari mon mencendaya horop alif traktoran mon alif mencena ketemu bentiang alif ketemu ben orang ngoncuk mano alif sobungi ding kada pantai dung akentang alif pantas kiai na banyai na ustad-ustad na semulang mengening potra-potra kulisan sampian saurop asal taon yang ke alif mangkian pola pintar ngucap alif pantas paringin hadiah kiai na banyai na ben ustad-ustad na saibuh dirham sadirham pahtongo na nangyahapina jika 1 dirham diuangkan ke uang Indonesia rupiah sama dengan berapa para doa pak ade maibu sedirham mun pak ibu tina kalak garis bawah pak ibu bulatkan mun 1000 dirham pak juta boy sahorop pak juta panyareng 1 huruf orang nyareng 1 huruf enggak wallahi tak minta bajaran tak usah minta bajaran mungkin kau tak kata salamin pada bayi apa juga kan kita sengunjung mereka gara-gara yang sepon mereka itu babon kula umrah belum puluh talo itu umrah ben kula Mekah karena kula tak minta apa-apa pahal piape mungkin mereka nyonjong iya kita beri pese apa beda apa tak ada mah hari tak cek Thomas deh ya tak iselen akhir ya kok salah nekukan dari itu tetap pental marara cara sarah Sallu ala Nabi Muhammad keng aja bagus mancer muka tambah na pangkat sareng ajunan Allah amin mancer muka tetap abine boleh sekali lagi 1 dirham dia 1 dirham baik mun 1000 dirham
mun putra-putri kulisan samdan mangken tat ngeteta karena gelagi mola diberi mola sebulan panikah yuji huruf abjad Arab yang banyaknya belu lekor ayo sebut kom setengah alif ba ta sa jim aha akha dal dal ra zai asan shin asad abad atta Allah ain ghin afah aqub akaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah iya beli lekor baik banyak huruf abjad Arab Pak juta kali beli lekor Pak juta kali beli lekor putaran saya tahu yang huruf abjad Arab alif ba ta sa jim ha kha dal Pak juta kali bulu lekor Pak kali sama dengan ayo nyucung mantar muka eta kahajat Mekah Madinah saya tahu berapa 100 berapa 112 juta aduh mun putra-putri kuda ajunan pun gede kok amma yatasaalun guna cong guna mem tasdid amma yatasaalun abah makhraj huruf guna bening libog elong amma yatasaalun pas sompat putih pas sompat elong kata bahasa amonnya kan bening elong Innallah subhanallah kok ngecek kok amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin bener salah baca imam keterawian subhanallah Allahumma ya salam bu arya Quran makanya kan toh bahasa Arab diajarin benih kun diajarin bahasa Indonesia pakai bahasa Arab diajarin karena putra-putri kul ajunan panikah ibadati orang say the man of analysis ngapala kirim bagi ayat the man of analysis siap tahan pakai siap banting bagaikan batu karang di tengah lautan dihempas ombak no problem tidak berarti dan tidak bermakna sallu ala Nabi Muhammad ebetetia bapak polisi bisa ebetetia santri kadinto bapak bupati bisa ebetetingi mamen Jumatan bisa dadi pengadaan pangantanan bisa dadi caret bisa ngadorin bahasa Arab man ismuk ismi sa'duki min aina anta ana min qaryati Tampung arya bahasa Arab jadi ngadorin hal anta tastati atakallum al-lugha al-arabi na'am ana astati atakallum al-lugha al-arabi walau qalilan hal anta tuhibbu al-lugha al-arabi na'am ana uhibbu al-lugha al-arabi lianna lughat al-arabi lughatu ahli al-jinan wal nar hum yatamarasuna bil lugha al-arabi bahasa Arab tol ngecek tol kantor benikun bahasa Arab pakai bahasa Inggris ni ajari ni kantor karena baca santri panik kemali tak ada orang saya yang ada kau jalan ni nggak tonoker itu po asaing bon pesantren lain terang bisa bahasa Inggris bisa nak kada kelak tabang kiban kulah you can speak English benak kana ada wa I can speak English but a little like wah tak akan tertelnya lagi where are you come from tangguh I come from Tampung. What's your name? My name is Sa'duki. Masya Allah. You like drink of coffee? Yes. I like drink of coffee. Subhanallah. Lain mungkin sarap mak. Lain mungkin maksudnya ajarin kan. Pentar maksud apa? Bau ala pak wala kada kapay ala paknyal papa ng ibaba la makala.
imritin apar kia wa kulluhum bitangkopi wa qala suku ajam nasepote ku amira mari lai potong pas bergizi pula subhanallah Allahumma ya salam satu huruf abjad Arab andi arte 4 juta mun bulu lekor andi ate 112 juta sallu ala Nabi Muhammad tak puto kini kama lillahi ta'ala tak apa teke puto na ane kapakun Allah ta'ala mikiran sekita akan pire ada sekita akan pire ada sekita akan pire insyaallah cepat atau lambat mentermu ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ngoleh berokana Kiai Abdul Rahman Kiai Ishak Kiai Isbat Kiai Abdul Hamid Kiai Bakir Kiai Jupri Kiai Abdul Hamid Kiai Abdul Majid Kiai Ahmad Mahfud Kiai Abdul Hamid Kiai Tohir Kiai Hasan Kiai Amin Kiai Samsul Arifin Kiai Baidawi Kiai Rafi'i teman-teman penyanyar apal mon kesi boleh jak macam sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad pun saya minta kerjasamanya pengertian jabatan ngirung barung dan segelek jabatan surus tak virus tentang pesantren kak ditoh ngorangin ilmu besar barokah kajeng lajeng sekali itu bisaos yang antos lagi kudu nikah kita nikah bener keputeran seri nikah tikel mau tak ngeneng tau sana kini ateh pada tulisan sampian mau tak ngeneng pada anakku udah pada keempat tak pernah ngeneng sekali saya Imamul Mutakin nak karena ngeneng berberak dalam botol tak ngeneng saya sebini ribarit ngeneng lompat kali gua aduh nak mak ban bahdaya nak ngeneng lomba juara 3 dari belakang apa nah lempona keneng Sabrina nomor 1 nomor 2 Anantis nomor 3 Anan Bula subhanallah Allahumma ya salam ada dia ya Arya dari dim macam tekir apa dalam buat nak ngeneng jangan gula subhanallah Allahumma ya salam tak usah tikat tai pangki lagi mun ilmu na barokah poter-poter kalau jajunan macam lep dak kakurun ban kiai ban lembaga kan itu tongok bila terjun ke lembaga saya lebih tinggi insyaallah ketimatan ilmu andi ilmu dunia sallu ala Nabi Muhammad mantar barokah mungkin sekali itu saus dari petan kaulah hadanallahu wa iyyakum ila ahsanil qawim. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.